I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Little Company. Sa nama je tu stara postava. Ja sam Mario MC, snimam Minecraft, dobar dan, Little Company. Daniel, Subajte se na njegov kanal. Danas idemo do 2000 kvota. Shit. hoće neko Open door. maknut ormar. Daj, ajde, daj nejte biti smradavi, idemo igrat. Daniel, ti si Ajde. sigurno. Čekaj, idemo na tajni planet. Pusti ormara. Moramo doći do 2000 kvota, okej? Vidim robota. Je li ovo novo? Ovo su Ne, ovo je, ja nove- mislim da ovo stari, ali nešto je Mati Titan. pričao. Ovo je tajni planet. Da, znam da je bilo tajnih planeta, ali nikad ih nismo istraživali. Ala. Ko će flashlight? Čuj, ovo njemu si dao lampu, a meni ne. Ima tu, Ej, na ulazu, dečki. šalim se, u redu je. U ulazu je flashlight još za nekog. Gdje znam kad? Ajme meni. Ček, Dobar početak. Daj, daj. daj. Njoj tam je ko... Ajmo! Di ste? Šš. Ano ga. Ali ide otiče od nas. Ajde, di ste škvadro? Ajde, idemo! Sad je uvika! Tamo je coilhead. Ajmo! Oooo! Ne! Di ste, dečki? Roboti! Živ. Mario. Doma, super. Malo. Ajmo, puštaj ga. Ovo je filmska scena. Kako ima oko broda našeg. Uđi. Ajme. Tako, ono mrzim. To je Nana Road. Je li opet? Opet je Frana. Sorry, šta je ovo? To je bilo blizu. Ti ima hrpu Ja sam sam- luta. Mate, makri se! Mario, dajmo bit zajedno. Ajde, dođi. Patrik, živ si? Su počeli padati. Nemam stan, nemam nikad. Mamo. Rado si, Daniel. Skoči. Ajde. Ajmo još jedan ovaj planet, to je najbolji planet. Daj karas. Ćao, odaja. Gdje je Daniel? To je to. Ej! Alo! Alo! Wow. Svaka čast karas. Mate, there's nothing we could do. Pa da. Ajmo tu, dečki. Mario, gle! Kaj ga vole? Ajmo, to su ono špilje gdje imaš milimetar prostora da sam u guru. Da, dečki. Deri se da čujemo koliko si dugo živ, deri se cijelo vrijeme dok padaš. Okej. Leti daleko. Vorak. Ne uvijek. A dobro. Ja sam zapeo. Molim. Ne možemo izaći van. Ne možemo Nemoj. izaći. Ja isto! Di smo mi? Neko muhe. Mario! Super update. Sad ćeš radit šta ja kažem. Dugu! Deški! Ne! Zašto ste glupi?
Probao Čimprte kobasice. čimprte s kobasom, čimprte s kobasom. A dobro, to su od ono Bornine fore, stari. Daj pitam te lijepo, jesi kad probao čimprte s Da, kobasom? jesam. A jesi ti kad probao gledance s ništancima? A few minutes later. Kaj se događa? Halo? What the fuck? Pucao u mene. Ti ga podirala za njega. Oh! Idemo pa... Oh! Jako dobar čovjek. Šmrc. Ne, nazad! No retreat, no surrender! Da, to bi bilo. Ne! Stamina. Stamina. Oh! Što je Za tamo? ona vrata tamo je zamka, ali je onaj reaktor tamo. Se usudiš. Ja se usudim. Ajde onda. Okej. Gdje je reaktor, idiote glupi? Ovdje ima hrpu. Oh! Kaj sad? Hello. Neki mi je reklo hello. Oj, Hello. Neki je reklo hello. to je Mario. Ogri! Nisu Curiosity could be. A ju goji. Bravo, Međide, odi vamo. Evo ti, Mario, kaj se desilo? Kaj, ništa se. Neko je roknuo dole u rupu. Da, kaj je to bilo? Znao sam je tak sam znao. Pištolj ubija sam. A vi ste, ko je pokrenuo brod? Ja nisam. Iako vas je 100%. Ne pokrenuo prije nego što smo dobili plaću, debil.